Hello. Oh, masain ZPM alung rol puita in zavain buhin ni chibaikan buk masa chewa dek ni som di pakwa lai lama khan blok in kan pui turin ele usam sona le silal mon thanga ROGS teka long lai puna tangin kan han kala bual bui muna dek ni som thung khan in khan na lokwan foi tu ta khan na tan ne ya he in khan na hian district headquarters ina in khan dan tur ang asoi ocean upa in khan na in khan tur tiang khan per ta in khan na hi kalpui ani Eastern Block 1 huam chunga hian unit som pakat an oma block shruai tu te district kan shruai tu te le kan MDC te ne block 1 area huam chunga hian vote nei thei zong zong kha mi zathung somnga le parukan ni tin hengba ka hian heng housing a hian general headquarters satanga technism di pakwa laidar di chovel bora unit approval an ron ti chua ho zong zong kha VC tenen vote nei tirvek anni Eastern Block 1 shruai tu tur thanna hian president bi ka khan vote zathum somna pakhatat la a heta tang hian pu ro chung lianan vote zahni somthum pali mu in ahnai pertu putirin thangan vote za som pasari anin ahmua anin thauna hi vote za som pasari ani atlang bui phuk phuk a chau phakaron ladon ani vice president a hian vote zathum pakhatat la anga dinge helai hi akar difference aba it thawwe kan ti mai theya ballot a khanin blank ballot atama wanga ani kar difference hi tamani ti kha min lo ria sakurin kangen pok che oni vice president a vote zathum pakhat atla a vice president atana than din election hir munga hian vote za somriat pali amua ama nai pertu pu biak no la hian vote za som pasaria muwa anin thauna hi vote somrup pasari ani treasurer bi ka hian vote zathum som pariat atla a treasurer tan thantin pu jacob je chong thu hian vote zati pakhat muin akhim pui a ngai pertu pu van lal nga ka hian vote za som pasari a muwa anin thauna hi somriat pali ani organizer a hian vote zathum pali atla a organizer atana thantin pubi ramhluna hian vote za somriat pasari muin akhim pui a nai pertu hian vote za som pasari a muwa anin thauna hi vote som sari ani khati zong ka block 1 area hom chunga ka chuanin report ka pe me anga block 2 area hi dek ni som thum pakhat ni khan RO le PO te angai pokalin in khan tirna nei le nia heta hian vote nei thei zong zong hi mi zahni somrup paruban nia unit a hi unit so pali an oma district road tu tenen vote zahni somrup parup a omani heta tang hian vote la zong zong hi zahni somli le pakhat ani a president a hian Ricky H Lumrual Kiman vote za somrup amua pu lalram tanan vote somriat amua ni kar difference hi vote somriat ani vice president bi ka hian pu H Van Romoya hian vote za somsari panga amua puke zosang lian hian vote somrupat ni muin pu Van Romoya le puke zosang lian na in thauna hi vote za pathum ani
treasurer si van lalzara hian vote za somsari ahmoa pu hs lal mukim hian vote somru panga ahmoa anin thauna hi vote sompua panga ani organizer hian UHC ram tin ukle UF thang liana heng mi te hi in be ber khan nia UHC ram tin ukle hian za somru pakwa ahmoa UF thang liana hian somru pasari ahmoa anin thauna hi vote sompua pati ani o ni china ka soyang khan he in thanna hian tandan parten close 1 section B ina soyangin tu than ocean upa in thana in than turtia mang khan in than na hi conduct ani o khati chin kha ka report back thei se kalome